nya akono hwe papa ye wogina wa ai face mask ehye na no ahokyere na eku no hwe nanim wo de hwe ne moma so ahokyere ne ho kyere no hwe papa ye wogina chi ahokyere na eku no enye tese ne ho kyere no oye mu ade na wo mu ano untimi mwa wo mu won cheka krebi mpo no o mu awa next time wo be video amomu front makama momu she atade papa momu nye bibi kama obi nka se oni ntade papa o won ntade papa but munye muma nimdie enka ho yie mon dress na mumla bidwam se ne be ya atitrufo abrochirefo ebe hwa ombe se Ghana sa omu dress yie Ghana omu che omu ye omamamre de omu konya ho wakofa akwawi ya face mask she na nui na wa ba betras we kura be na dru Queen Elizabeth nya biahwe we be no nya biahwe next time nana obeka sansem we ya tena kunyam pe baby papa baby a wo gina no pe ho hwe ho yi ne ye ho kama because wo ye be kwa akire ama abrochefo na nya biahwe na sa wo background ho na wo ya ade na wo ye tantantan na wo ba be ye wo be ki wo be ye no ma bi basa na da to na wo gu Ghana fo anim ase na wo gu Asante fo anim ase wo gu Abuno fo anim ase ade na wo tesa ma menka bibi dia wo pese otumfo ye no opimso ye no onye ma wo pese osi abante no prapra gatem ye ma ne nye ye ma ne nye ye ma ne nye osopaye mko ye be jefi nisem osopaye ma ye be jefi nisem ye peno class ye be tete national no ye mfa ho oh my friend ye mfa ho ade na wo ye emfa wo pese otumfo ye improve djuma ene sa na ma emfa ye ma ne nye Asante fo ma ne nye Asante fo ma omu ma ne nye ye be jefi nisem so mse kwa ye ma ne nye eti die no problem e die no how ana na wo bebebe o kasa sa de bia no ba be kasa de bia no ba be kasa nsem bia o kaka nsem she ye fra kamio na mo de ren de ne se fa je djuma na de wo de mun ti bibi wa last one o pese be kasa Akwano chechi ono woda o akwano chechi ono woda so won de nanima ejobi watu oye won de nanima ejobi watu oye on the akwana ojo oto e hwe ma hu se nkwasiafo bia be ma omunti sa nkwas omunti no ma bia sinti won kwasasem on de o ma ba ewo mo jimisa sebi jimisa on se Dormaahene kwa mini na temo menka hwe nkire ni on se mu jimie Dormaahene kwa mini na tem menka hwe nkire no menka bibibo ni ntia no mindi na tem menka hwe nkire no on se mu jimie me kire se won fa nyakodo enye on fa nkabomum na on se ebi mu jimie mu ba mu nhye nyansa ni ntino mo ye dei mutwu mutan ebe de na Dormaahene na opem so ayepe me busamo omuni na ye de same mo fa ne sa so wo se Dormaahene asuche opem so a fa ne sa otumfo so kire fa ne sa na de bia mu nya Asante for life ma wo mu Asante for de bia mo ye dei mo jimi too much sebi tafache mo jimi dodo oba ya mini Buno fatemo mindi Dormaahene atem mindi Ohene bi atem but me kasem na ache no se yonkodo eneye enkabomu eneye sebi tafache re jimi a omu jimi mo ba ya na jimi san na mo ba be jimi na mo ko ye kama asema na ye uchu mutan wo ne Asante hene nyepe samo pese me kasa asiso a uchu mutan wo na Asante hene nyepe aya ye frese wo mumla mono ne ye fre no okosan bibi kura mpo na otumfo ne beka je se on pepanyini bi na on fa ne din hye otumfo na ade ne din be hye Holland me pese me ko Holland in sense ma esiye wo nana Holland in sense ma esiye no busa won se ya nka cho se mo otumfo mla me san bibi ma mo otumfo ma me support ono eni ebo ni din enti na ka se panyini wo fie eye
na fie de bebiem e de bebiem na de bia ntokwa de bia na asantefo e na bibia kam e na me pese me chirewei e na obiri ye bo na nye sei e na wiasma aba ye kura na ye cheta chas makati quality kura pon ye fa ntu ye ho ye quality ye kablo ni fita ye quality se show ye quality ye quality kona ko ye quality ni ti konkro ni so ye kablo ni fitality bonifita be na makanity boni na ode emra ne bae na oye ye on pese benya e fa wudie ye quality free so ye kasema na de bia na mabana sebi tafache jimi sana momo hwe mu mpenya nsasam tin mu jimi sana we are now my papa na sema work am say I ba na scholarship program na ye ya Minya, what me say? Why not cool? Oh, okay. My interest me say any be man. Maybe. Papa was say about scholarship. And them say obi free ya or the two jano. My interest me nyana. Papa we ya mo ya pound. You be do. Okay. My interest me nyana. If I told us, we'll be to me. Me say, Papa na sema o kano enkonto mponkwa. Fi say, o say e ba na say scholarship na ye ya fa kesi wo mu ama omo enkitwa. Sa tete bere mu no na scholarship ben na e wo ho. Ni pa do say kwa na e go school a e ma sa scholarship no e ba ye. O ba ba be ka say Asante configuration time. Sa time na scholarship do say na e wo ho. Obwa nesimo o kenyina enkonto mponkwa na emom no onhwe yi na won na on say social media na ohini mu awodi agoro no se wo se woni ye bedi agoro de ye so so ye nani betutu form to say I am for do say na uhunu say omo social media. It tells the kind of person we ye ohene de ye fun ye na nka we ye ohene you stay out of so sa enkwala enoma no na so ohene we de osori a baby ankwala edi agoro na ono so etie enti na enkwala so ene ni bedi agoro mesaw ensuro kura se wo kasa na se wanu tia na enya hwe ono na waye amwano atia no ti se baby wodi agoro no eho enkwala na edi eho no agoro medase pa wohu asemia papa yi ken se asantefo de asisie e de papa ya sema wo ken eye oyawo ode yawo veye mu me kura na me tenchen ode yawo vame mu papa na adwene kutane ne enya adwen papa nana odawroma adwene kutawo ne nya adwen papa kura kochi ne sa bra biem se wontie wa no asema ko ne kokobotie biem domafo na me kache mo se papa we ohene no ode ahoya woni mu adana odi empapa mu ba muntie me mo nkwa kire biem muntie na no asem no Asante confederacy no play ye pa ne ko possible ni answer to mama we kasa ma for ye se benko e chie ne je bi ba ya be ko ye be ne be di kari yi be mu frim sana do ma to aso na na ko April 1950 by July 1950 na frim Eura kasa to mama e confederacy no obi possible ni de mo ko se be ye hu nyina ho ba ya kro embo amate ko le commission na ye ya bono for tie be hu free Asante a asisie se scholarship program be de mankura edu ba bia